Nakabenta ki KHUBOR ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pibaro kini kilong ki KHUBOR bamta kasngi. Kashipara Phutbol Club Lau Sotun kalapan kutno ya ka football tournament kabayale kai mar Henry ngut Chiliang ne 6 aside men haka arp South Rik unai lor ya ka bala pelong hamadan football Lau Sotun. Haka te ka jing ya le kai mar Henry ngut ki player bat shiteng namadan he banyale kai. Ki club football ki baya poi sya ka final kilong ka club MLFC Lau Sotun persya ya ka All Star FC Maulai. Hakatay ka jingele kai ka long kablala Chiliang namar ki rang yale kai ka MLFC Lau Sotun kilayo banra ya ka namla jam da ka bapinbam lai goal la ka way ya ka club All Star FC Maulai. Ki rang yale kai ka MLFC Lau Sotun ki blayo penki jar ki penjam knap ya ka te ka All Star FC Maulai ha ka ba All Star World Lingxiang bapong jersey san ula thep argol penbot sa open bha shooting jersey sau da shigol kala biang pura ya kate ka club yo yala khung pisa ka ba live ho hajar tingka ha ka nam la du katba na ka club All Star FC Maulai ka hap shuhun no tang shigol banna ka sa nil ya ka bala thep da udaman pathau jersey sau bat yo ra ya ka khung pisa ba khatsan hajar tingka ya ka bala sam do ba Mitchell wan kar MDC kum ukong san ha ka jingye don lang urang ba shno Come on. See. Oh, see, I'm shooting. What is Pak Musliang harus lapor nih. Tampak kabar baru. Oke. Ayo.
yang ini jengai ini ke trofi bagi mereka ke cek nakaliang kejong ni. First tournament berpenyak sekarang ini kita perlok kali cakap MLFC. Ngakar part yai ba Mitchell Wankar tolong kongsan winners saya trofi saya kini ke MLS. Hai sini. Lisbon ba Mitchell Wan nang akan kasih di Pelayawan ban lese ban ai kita ki